ومما رزقناهم ينفقون. هنا جي لسر هالوسطى خوا رجدة أو يكجي سرجي كرين خلافة داعشي بو. حاضر العثمان يتشلو 4 صالي كو خلقي موصلية نهار زندانگه که هزین سوريا ديمقراط لروج آوای كردستاني دميناء 18 واحد قطع. من حجدك السرجي كرن وازالمادم السري هزاران جيكم جماعة ليش؟ جبركو ومال وملكين ما ودولة ما برنا وهندخازن ام دست جي بردن لي ام دست جي برنادن. ما نترك. اگر تو دركبي دي سركي جيكي نبدي أول ما ام جا امريكا دست ببكن جارا چو ام لعراق و سوريا بون لوي جاري ام هرن اوروبا و هف پیمانين وي. أوروبا وأعوان أوروبا. 12,000 چەکدارên داعشê deste serkirîne. Matirsiya dubare vejandina wêrê xistinê li cem wan di rojevê de ye. Esedê û hevpeymaniya navdewletî ku di şerê ji navbirina Daişê de hevalbend bûn, girtîgehên endamên heman rêxistinê birêve dibin. أما جايا قش داعشينه ليخستن الجمع قدخي ممنوعة أما كسكي ناخذ أخلاقي ما يعني أخلاقي ما ولوش مرنا بيجي. Ji komavan çekdaran 8,000 Sûrî û Iraqî hene. Saad Wesmî ku xelkê Tikrîtê ye, malbata wî li kampa Holê ye. Bi kela girî dibêje ku wî bêriya zarokên xwe kiriye û tiştekî li ser wan nizane. Çungî li vir peywendî qedexe ye. Saad ku niha mijûlî bi darvekirina Morîkan e, ji bo dijatîkirina hikûmeta Iraqê û hejda şebî tevlî rêxistina Daişê bibû. إيران هسه لحد هيا إيروج بلي داعش كسك نكاري بو روبرو إيراني ببا هيا حكومة عراقية جي نكاري بو جبر كو أو سر با إيراني ويا نهاسرو كومار نينا أو همو سر با ولاية فقيها إيرانينا سر با بارتيا شورشگرينا نها بارتيا شورشگرية إيراني حكومة عراقي كنترول دكا. Ji 54 welatan li gorî amarên Hesedê endam tevlî Daişê bibûn. Niha û piştî nemana wêrê xistinê êdî ew ji aliyê welatên xwe ve ji ber çêkirina metirsiyê li ser civaka wan nayên wergirtin. Ti navendên dubare fêrkirina wan jî di girtîgehan de nayên dîtin. Paşmayên rêxistineke ji navçûyî li vê deverê kom bûne. Herçend heya niha dadgeheke navdewletî ji bo yekalîkirina çarenivîsa wan nehatiye avakirin, lê eger heye beşek ji wan heya 20 yan jî 30 salî li vê deverê bimînin. Vivian Fettah Rodaw Hesekê.